se bavite oduševljenje još veće. Povod za ovo vaše gostovanje je jedan projekat koji je juče otprilike bio okončan, je li tako? Bila jedna promocija zapravo u gradskoj opštini Pantelej. O čemu se radi? Udruženje za lokalni razvoj Kamenice je u partnerstvu sa opštinom Pantelej pokrenulo jedan projekt namenjen ruralnim ženama, simbolično nazvan Centar za ruralno preduzetništvo. Tako da smo juče u okviru tog projekta imali jedan završni događaj gde smo simbolično predsjednik opštine i predsjednik Skupštine opštine su dodelili paketiće ženama koje su prošle tu neku edukaciju, prošle kroz čitav projekt i imaju namere da krenu da se bave preduzetništvom. Dobro, ali kako izgledao projekat? Šta se sve dešavalo u okviru tog projekta? Ovo juče je bio kraj samo, tako? Da, mi smo aplicirali kod Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, SDC, u Beogradu. I evo da se pohvalim da smo od 406 aplikacija, 10 je prošlo, mi smo među tih 10. Sjajno. Pa uvek je gusto, uvek je veliki. Tako da su Švajcarci prepoznali potencijal ovog projekta da može doprinese razvoju ovog našeg kraja. A zapravo se radi o uvođenju cvećarstva, odnosno hortikulture i uzgoja ukrasnog šiblja i bilja, dekorativnog bilja, tako da kažem, u ruralno zaleđe grada Niša. Mi smo jednom malom analizom otkrili da se velike količine cveća i ukrasnog bilja zapravo supstituišu, odnosno dovoze na tržište Niša iz okolnih sredina, iz Kruševca, Šumadije. Sad su tu neka moravska sela koja počinju da uzgajaju cveće, pa zašto ne bi u toj supstituciji učestvovali i naše žene iz naših sela? Tako je, Niš je onako, reklo bi se, solidno tržište za cveće, veliki grad. Upravo tako. I kad smo krenuli u realizaciju, naišli smo na mnogo dobrih ljudi. Znači to... Evo imamo neke fotografije, je li tako? Ajde da njih iskomentarišemo kad im je već režija pustila. Ovo je sa studijskog putovanja. Ovo je, ajde tako da kažem, jedna srpska magaza, tako se zove objekat. Ovi ljudi koji su to kreirali nameravaju da naprave prvu srpsku franšizu. To je objekat koji objedinjuje u sebi, zapravo prodaje proizvode sa malih gazdinstava, počev od meda, raznih lekovitih tintura, preko prirodnih sokova i slično. Vrlo je korisno imati na ovakav jedan objekt. Gde se ovo nalazi? Ovo je na Ibarskoj magistrali. Objekat se oslanja jednostavno na činjenicu da tu prođe 40.000 ljudi svakog dana i jedna tabla prodaje. Ovo je već izgajanje cveća, tako? Ovo je jedan drugi objekat koji se bavi prodajom cveća također na Ibarskoj magistrali. Znači nećete verovati kako jedna obična tabla može da proda proizvode. Da, kad je frekventno onda ljudi stavljaju. Ovo je jedna od naših korisnica. Ovdje izlazimo iz tog objekta, da, to je jedna grupa korisnica. Ovdje smo već u poseti kompaniji Biosan iz Ljiga, ovo je jedan od njihovih rasadnika. Ovo je jedan od najmodernijih rasadnika, gde oni za 2 meseca uspeju da od jednog štapića naprave sadnicu. To je negde na nivou Holandije i Italije, tako da... Tehnologije. Vrlo su napredni. Ovo je jedno gazdinstvo koje se bavi... Proizvodnjom cveća. Proizvodnjom cveća i turizmom seoskim. Čovjek je napravio ribnjak, peca u dokolici, mogu i gosti da pecaju. Ovo je objekat pored ribnjaka. Tu je vajat njegovog dede, star preko 100 godina. Vrlo jednostavno napravljeno, možda nekom da ideju. Ovdje smo kod domaćice gde probamo šljive koje su sušene na domaći način, na drva, sok od koprive. Ovo je deo korisnica sa zastavom projekta. Ovdje smo ispred tog vajata. Stvarno sjajno, stvarno. Ovdje smo ispred te velike zgrade koja je rađena po uzoru na srpsko graditeljstvo. Dobro, to je bio deo projekta. Znači, ideja je bila da se u stvari prosto osvoji tehnologija proizvodnje cveća i da se to prosto ovako pokrene ovdje. Ono što je interesantno, smo naišli na veliko razumevanje tog sektora. Zapravo ti ljudi ne mogu da proizvedu sve vrste cveća koje tržište traži, tako da uzimaju jedni od drugih i usmereni su na međusobnu saradnju. Svi su vrlo radi i spremni da pruže svoje znanje, da ga podele, tako da smo mi naišli na veliki broj potencijalnih razvojnih partnera. Evo konkretno ova kompanija kod koje smo bili ima na 6 hektara rasadnik i spremna je, na primjer, da u okviru svoje poslovne saradnje da
rasad na 2 godine, a da se vrati u odraslim biljkama, u delu odraslog bilja, tako da praktično korisnice koje krenu dobiju obrtni kapital bespovratno. Opština Pantelej je također izašla u susret, obećali su tezge na pijaci Durlan, oni imaju nekih 15 tezgi, besplatno, obećali su da će da pregovaraju sa tržnicom, da i tržnice izađe u susret tim početnicama. Najbolje u svemu tome je da te žene same svojim očima vide. Koliko ste imali žena? Ili bilo zainteresovanih žena? Bilo je zainteresovanih. Prva grupa je, kao što je planirano projektom, bilo od 50 žena. Došli smo na nekih 12. Od toga očekujemo da zapravo već tri porodice će... Su krenule već, je tako? Će krenuti, što je vrlo zapaženo. Preduzetništvo je vrlo ozbiljna i komplikovana stvar. Ovo je samo prvi korak u tom pravcu. Ja se iskreno nadam da će se javiti još neko od razvojnih partnera za saradnju sa tim ženama. Inače, mi smo u startu obezbedili tržište. Kompanija Biosan želi da plasira proizvode sa naše teritorije na beogradskom tržištu, a također i Srpska magaza hoće to da radi na magistrali, tako da za početak nije loše. Pa dobro, da. Znači, juče su žene u stvari onako završile to svoje obrazovanje, što bi se reklo, i simbolično su dobile neke poklone, tako? Pa da, bilo je tu humusa, sadnica, malo baštanskog alata. Lično smatram da postoji značajan potencijal, naročito u današnjoj krizi, kad svi pričaju o tome kolika je cena radnog mesta. A svi mi imamo neke zapaložene njive koje imaju neki svoj potencijal, tako da eto. A tržište ima ovdje definitivno? Evidentno da tržište u Nišu postoji jer se roba dovozi iz Kruševca, Trstenika, Kragujevca, Šumadije. Dobro, ali ovo nije jedina stvar koju radi Udruženje za lokalni razvoj Kamenice. Evo da najavimo neke 2 akcije koje će uskoro da se... Pa da, narednog petka ćemo sa bankom Intesom da imamo jednu humanitarnu akciju namenjenu starim osobama, a očekujemo za 2 nedelje da nam bude završena i teretana na Otvorenom na Somborskom bulevaru. Dobar šlagvort su nam dali Beograđani sa onim nacionalističkim teretanama. Vaša neće biti? Naša teretana ima simboličan naziv Park za sve, pošto ima i stazu za rekonvalescente i na njoj mogu da vežbaju čitave porodice bez razdvajanja. Šta će sve imati? Pa simbolično bit će 8 sprava prilagođenih od dece do starih osoba. Mi ne možemo svima da ugodimo, ali nastojali smo da iskoristimo, da upotrebimo princip dizajna za sve, da umjesto specijalističkih rešenja namenjenih samo zdravim i fizički jakim osobama napravimo sprave koje će biti prilagođene i onima koji baš nisu... Što većoj grupi stanovništva. Dobro, gde će biti locirano to? U visini kružnog toka Somborskog bulevara i Studeničke ulice. Praktično jedina parkovska površina u onom novom bloku. Ali je tu ogroman broj ljudi. Ono naselje je zaista veliko, ogroman blok zgrada. Tako je, ono raste i zove se Somborska centar. Mislim da će imati oko 7000 stanovnika kad se završi. Tako da baš treba još više toga. Dobro, ja rekoh da je jako meni zanimljivo Udruženje za lokalni razvoj Kamenice. Nema baš mnogo nevladinih organizacija po selima. Uopšte, kako se došlo na ideju, kako ste se okupili, koliko dugo radite, kažete nam nešto udruženje? Pa negdje od 2008. godine. Mi nismo toliko nepoznati u našim krugovima. Mi smo jedina, recimo, organizacija iz Niša koja je dobila međunarodnu nagradu za socijalnu integraciju 2011. To je konkurencija bila 1850 projekata iz 13 zemalja, 30 dobitnih, mi smo bili među tih 30. Ove godine smo dobili nacionalnu nagradu za najhumaniji projekt Mesto u srcu, tako da oni koji treba da znaju, oni znaju ko smo mi. Ne, ja mislim da, obzirom na to kako radite, treba da zna celokupna javnost za vas. Mislim da ste zaslužili. Pa, jesmo. Nadam se da jesmo. Treba korisnici to da kažu. Je li ima zainteresovanih ljudi da rade u organizaciji? To je volonterski rad, pretpostavljam, uglavnom. Pa ima. Volonterski rad je jedna vrsta donacije. Zapravo, kad čovjek ne može da volontira sredstva, može da volontira svoje rad i to treba vrlo da se ceni. Zaista, još kad se da od srca, onda je super. Ima volontera i volonterski rad košta. Znači, neki promo materijal, kape, majice, neki obrok da se obezbedi i onda, da. I onda i to ima neku svoju cenu, ali treba to sve programirati da na kraju dobijemo željeni efekt.
Dejan Mitić, hvala lepo. Hvala vama. Ajmo sad na malo reklama, ostanite još malo sa nama, čućemo i šta ima novo u našem Telepresu, a vidjet ćemo i šta ima novo u Areni. Poliklinika Varnava na novoj adresi. Ulica Zelengorska, 27A, Niš. Već 12 godina pružamo vam zdravstvene usluge iz oblasti interne medicine, pedijatrije, hirurgije i psihijatrije. Pozovite i zakažite svoj termin na naše nove telefone 018 4520 361 i 4520 362. Čekamo vas na novoj adresi. Poliklinika Varnava. Mesto zdravlja.